Kugeza uyu munsi umugabane wa Afurika ukomeza kuba isibaniro ry'intambara n'ihirikwa ku butegetsi binyuze mu ntambara. Ibihugu byinshi kuri uyu mugabane biri munsi y'umurongo w'ubukene. Imfa nyinshi ziturutse ku nzara n'ibindi nk'ibi byinshi bitari byiza. Gusa amateka asuku yahoze. Dore ko kugeza uyu munsi uwitwaga Mansa Musa wo kuri uyu mugabane wa Afurika nta kigero gihagije cyasobanura ubutunzi uyu mugabo yari afite. Reka tureke imyaka y'ibinyejana byatambutse, ahubwo tuganire kuri uyu munsi. Des rives du Niger aux confins du Ténéré, frères et sœurs nous sommes, enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Iyi ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Niger. Uyu munsi mu gihugu cya Niger ibiri kubayo bigoye benshi kubyumva ndetse no kuba wabisobanurira umuntu. Dore ko kuva ku ya 26 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka w'2023 nyuma ya kudeta abaturage basa n'abishimiye uko babayeho. Gusa amahanga ntiyemera ibyo ba nyiri igihugu bifuza. Wakwibaza impamvu yabyo. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku mwuka utari mwiza uri mu gihugu cya Niger, ubuzima bw'abaturage ndetse n'ibindi byinshi bigaragaza iki gihugu cya Niger. Njye mugiye kubana mu kiganiro ndi Giovanni ikora uko ishaka. Bahaye ikaze. Uyu munsi kuri 26 z'ukwa karindwi 2023 twebwe nk'ingabo zishinzwe umutekano n'amahoro dushyize hamwe no kubwo kurinda no kureberera igihugu cyacu, turamenyesha ko ubuyobozi bwashyizweho iherezo kubera ibi bikurikira: hagendewe ku bukene n'imibereho itari myiza y'abaturage n'ibindi nk'ibi. Inzira z'ubutaka, izo mu kirere n'imipaka birafunzwe kugeza igihe tuzaba twizeye umutekano. Uyu ni Colonel Major Amadou Abdurrahman. Nyuma y'uko igisirikare kimaze kwigarura ubutegetsi, yagiye kuri televiziyo y'igihugu atangaza aya magambo. Nyuma y'aya makuru, ECOWAS, uyu ni umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba byishyize hamwe mu kuzamurana ndetse no mu gutezanya imbere mu byerekeye ubukungu, washinzwe mu mwaka w'1975 mu kwezi kwa gatanu tariki 28 ushingirwa mu gihugu cya Nigeria. Uyu muryango wakoze inama ubundi wemeza ko ubutegetsi bugomba gusubizwa mu maboko y'uwabukuyeho ariwe Mohamed Bazoum, ko iki gihugu kirimo demokarasi hatagomba kujyaho umuyobozi binyuze mu ntambara. Uyu Mohamed Bazoum yatangiye kuyobora iki gihugu mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2021 nyuma y'uko umuryango ECOWAS usohoye itangazo mu murwa mukuru w'iki gihugu ndetse no mu mihanda yaho. Abaturage ntibabyemera. Abenshi muri aba bari kwiremamo udutsiko bagateranira kuri ambasade y'Abafaransa muri Niger iherereye mu gace ka Niamey, ndetse aba bari kuba bitwaje ibikoresho bitandukanye birimo amabuye, ibitiyo. Ibirenze kuri ibi nuko bari gutwika ndetse bakanangiza bimwe mu bikoresho by'iyi ambasade. Abandi muri aba bari kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nyinshi batwika idarapo ry'igihugu cy'Ubufaransa. Bamwe muri bo bari kuzenguruka imihanda bavuga ko bakeneye igihugu cy'Uburusiya kugeza uyu munsi kikiri mu ntambara n'igihugu cya Ukraine. Bavuga ko igihugu cy'Uburusiya aricyo cyaza kikaba aricyo kibarindira umutekano, dore ko bamwe bari kurengaho bakagaragara bambaye n'idarapo ry'iki gihugu cy'Uburusiya. Icyo bashaka ni groupe ya Wagner yigeze gukorera muri Burkina Faso ndetse na Mali, aho yarwanyaga ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bitandukanye. Ibi bihugu nabyo bikaba ari bimwe mu byunze amaboko na Nigeria. Bivuga ko igihe Nigeria yabitewe nabyo byayirwanaho. Uretse abaturage basaba ko igihugu cy'Uburusiya cyaza mu gihugu cyabo, n'ubuyobozi buriho uyu munsi bwagiye bubikomoza mu minsi yatambutse. Twe tuje kubwira Macron n'abambari be mu gihugu cy'Ubufaransa ko Niger ari yacu, n'ubushake bwacu gukora ibyo dushaka mu gihugu cyacu. Tuvugana nabo dushaka mu byo dushaka. Kubera iki abaturage batuye kino gihugu badashaka kubona Abafaransa mu gihugu cyabo? Reka dusubire inyuma ho gatoya. Hagendewe ku buso bwa Niger,
Iki gihugu kiryamye ku buso bwa kilometero kare miliyoni n'ibihumbi 270. Hagendewe ku buso bw'iki gihugu, gikubye igihugu cy'u Rwanda hafi inshuro 48, inshuro 46 ku gihugu cy'u Burundi. Nigeria ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 25,396 nk'uko ibarurishamibare ryo mu mwaka wa 2023 ryabitangaje. Igitangaje kuri Nigeria nuko hafi 80% by'ubuso bwose bw'iki gihugu buherereye mu butayu bwa Sahara. Ibi bigera Nigeria kimwe mu bihugu binini bidakora ku nyanja biherereye muri Afurika y'Iburengerazuba. Nigeria nk'izina ry'igihugu, amateka avuga ko rikomoka mu mugezi uherereye muri aka gace ka Afurika y'Iburengerazuba iki gihugu giherereyemo, gusa inkomoko cyangwa isoko y'uyu mugezi yo ntizwi neza. Nigeria ihana imbibi n'ibihugu nka Libya mu majyaruguru y'Iburasirazuba, Chad iherereye mu Burengerazuba, Nigeria iherereye mu majyepfo, Benin ndetse na Burkina Faso, Mali ndetse na Algeria. Umurwa mukuru w'igihugu Nigeria ni Niamey, ukaba uherereye mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'iki gihugu. Muri Nigeria hari imyemerere ndetse n'imyizere itandukanye, gusa umubare munini ni ukuvuga hejuru ya miliyoni 25 aba ni abemera ndetse bakaba abayoboke b'idini ya Islam. Kugeza uyu munsi Nigeria ni kimwe mu bihugu bikennye cyane bibarizwa kuri uyu mugabane wa Afurika y'Iburengerazuba ndetse no ku isi hose muri rusange. Abatuye Nigeria abenshi batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi bworoheje, uretse ko ubukungu bw'iki gihugu nanone bushingiye ku kohereza hanze amabuye y'agaciro yiganjemo uranium hamwe na zahabu. Iterambere ry'iki gihugu cya Nigeria risa n'irigoye kubera amapfa akunze kuba muri kino gihugu, ubutayu butaborohereza ubuzima hamwe n'intambara z'urudaca zihora muri kino gihugu cya Nigeria zizwi nka jihad. Kubera ubukene hamwe no kwirirwa mu ngo, ibi bigira ingaruka ku miryango imwe n'imwe ndetse bigatuma umubare w'abatuye iki gihugu cya Nigeria uzamuka uko bwije n'uko bukeye. Hifashishijwe inyandiko zitandukanye harimo nka French West Africa hamwe na Colony of Niger, bivuga ko mu kinyejana cya 19 aribwo abamisiyoneri bo ku mugabane w'Uburayi bageze muri kano gace tuzi nka Nigeria uyu munsi. Aba barimo Mungo Park mu mwaka wa 1885 kugeza mu mwaka wa 1886, Henrik Bath wahageze hagati mu mwaka wa 1850 ndetse no mu mwaka wa 1855. Gusa uyu we ntiyari wenyine, ahubwo yari kumwe na James Richardson na Adolf Overweg, Frederick Gerard wahageze mu mwaka wa 1865. Saba gusa, ahubwo hari n'abandi benshi bagiye bahagera mu bihe bitandukanye, kuko n'abandi bakomeje kuza uko imyaka yagiye itambuka. Nyuma y'umwaka wa 1885 ubwo inama yo kugabana Afurika yateranaga, igihugu cy'Ubufaransa cyahawe ibihugu byinshi harimo n'ikibaya cya Nigeria, aha ni mu gihugu cya Mali ndetse na Nigeria uyu munsi. Kuva icyo gihe mu mwaka wa 1897 igihugu cy'Ubufaransa cyari kimaze kwigarurira iki gihugu cyose mu kukiyobora. Nyuma y'igihe ibihugu byiganjemo Burkina Faso, Mali ndetse na Nigeria byashinze umutwe wo kurwanya aba bakoloni ahagana mu mwaka wa 1904. Gusa aba Bafaransa nabo ntibatuje, ahubwo baje gufata ubwoko bw'Abazalma bo muri kino gihugu babuharira ubutegetsi, ubundi bakabukoresha mu kurwanya Abahausa bifuzaga igihugu cyabo. Abafaransa kuva icyo gihe batangiye ubutegetsi buri indirect, ni ukuvuga kuba igihugu gifite umuyobozi ariko nawe akaba afite abamufatira imyanzuro, we nta bubasha na buto abafiteho uretse gukora ibyo abwiwe gusa. Kugera na nyuma y'aho iki gihugu cya Nigeria kiboneye ubwigenge, aba Bafaransa bakomeje kubafata nk'abari mu maboko yabo, ari nabyo bituma uyu munsi Abanyanigeri benshi bari kwamagana leta y'Ubufaransa mu gihugu cyabo nyuma y'ihirikwa ku butegetsi bwa perezida wari uriho mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Nyuma y'uko kudeta itangarijwe kuri televiziyo y'igihugu muri Nigeria, umuryango w'ibihugu bya Afurika yunze ubumwe y'Iburengerazuba ECOWAS yasabye ko umuyobozi w'iki gihugu Mohamed Bazoum yasubizwa ku mwanya we, kuko ngo iki gihugu kirimo demokarasi aho umuyobozi ajyaho binyuze mu matora. Gusa abatuye kino gihugu bo babibona nko kubangamirwa n'uyu muryango baherereyemo. Bimwe mu bihugu biherereye muri Afurika y'Iburengerazuba nabyo bifitanye umubano utari mwiza n'igihugu cy'Ubufaransa, byamaze kugaragaza ndetse binahamya ko igihe Nigeria yabitewe byayifasha. Ibi birimo Burkina Faso naherutse kubamo kudeta, igihugu cya Mali nacyo nuko, dore ko bavuga ko zahabu zabo nyinshi zibitse mu gihugu cy'Ubufaransa kubera igihe igihugu cy'Ubufaransa cyamaze gicukura zahabu muri iki gihugu cya Mali.
ni mu gihe ubuyobozi bwa Wagner Group hari amakuru avuga ko baba bakiri kwiga ku busabe bwo kuba bajya gufasha Niger muri uru rugamba mu gihe yaba ihanganye na ECOWAS, umuryango yahoze ibarizwamo ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa hamwe na Amerika. Ibi biramutse bibaye, intambara y'isi ya gatatu benshi batekereza ko ishobora kuzaturuka mu gihugu cya Ukraine kugeza uyu munsi yaba iri kurushaho kutwegera cyane. Ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ngiye mwabanye mu kiganiro na Giovanni ikora uko ishaka. Naho ubutaha.